Inibingele babukeli becwecwe media. Sengithe ngihamba la ngahlangana nabafowethu la. Inhloko nesixhanti ngapha insizwa yamadoda esiphila la kakhulu. Mfowethu uyaphila. Mfowethu siyaphila. MC yaphila. Siphila kakhulu mfowethu. La madoda omabili uma ungaswanikeza istage uphuma ukhathela ubukela nje. Mfowethu nansi umcimbi omkhulu kakhulu kangaka. Indoni saliwa esibona esendaweni yasempangeni eDondotha. Uthini kubantu namhlanje? Mfowethu ngithi nje mina asibonge kakhulu kubahleli bomcimbi. Sibonge nje kakhulu ukuthi besinikezele ithuba nokuthi nje mfowethu siqhakambise sifike nethimba lonke la kwaSithomane Clothing sihamba njenge MC inhloko nesixhanti siphuma phansi kwaSithomane Clothing sizokwazi ukuthi sibonakalise italent lethu lokuba ngo MC siphinde futhi sizibonakalise netalent lethu lokuthi sigqokisa abantu njenge Sithomane Clothing umsebenzi lona esithemba ukuthi uzohamba kahle kakhulu futhi. Inhloko nesixhanti. Thini kubantu mfowethu? Mfowethu ngibona ukuthi kulonyaka izinga likhuphuke kakhulu mfowethu uma uzobheka from last year umcimbi wawukhona kodwa kulonyaka uyabona ukuthi izinga linyuke kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu kubahleli bomcimbi ukuthi ke bephinde bethi ke MC Inhloko nesixhanti ozani futhi niphinde nizokwenza into yenu khona la eDondotha ngoba sesikhona ke estage sazongena ke sazokonakala kakhulu. Number 1 mhlawumbe amazweni madoda okukhuthaza specific to abantu okuyibona abayinjongo noma abayinhloso yomcimbi namhlanje ningathini kubona? Cha mfowethu ukubakhuthaza ukuthi nje bafowethu beqhubeke kakhulu benze imisebenzi efana le ngoba amathuba emisebenzi for ama artists asaqhamukayo siyafisa ukuthi ibe khona so siyafisa ukuthi imicimbi efana nale iqhubeke njalo ibe khona ukuze bezokwazi nabo ukuthi begcine abaxhasi bebone ukuthi le micimbi ibalekile bekwazi ukuthi bebakhokhele mfowethu. Mfowethu siyabonga. Hayi mina nje ngathi mfowethu kubahleli bomcimbi into eqalile ungabusayiyeka. Power. Siyabonga kakhulu mfowethu. Bekunguye ke MC Inhloko nesixhanti nesixhomane labo abane brand yabo njengoba nizwile ke bekhuluma ngomsebenzi wabo abawenzayo. Kungalenza iphutha ababukeli becwecwe media nonkana ukuthi umcimbi umsebenzi enjengale eyenziwayo bafowethu sibukele phansi. Wonke umuntu uqala phansi aziyofika phezulu. Nathi singakujabulela ukuthi konke esikwenzayo sikwenzele nani kwamukele kahle. Nikhombisa support. Thank you very much.